Thaa ithano cia rucini niguo aikari a Londiani na matura maria marigiceirie maguciririo ni mururumo wa ndege muthemba wa Cessna 206 BSC na iria aikari a gicigo giki maugite ikumbukagira thi guku gwa kahinda ikionekana ta ikwendaga kwigarura iriera-ini. Marina mwena wa Londiani ihurite ndege muringi muno muno manegene maingi muno. Ndereba ni okire na ageria gwika andu gucomora moko ageria kuigata andu uguo gea tweherere na muthungu ni ageria gucomora mutwe nja ria acomoreire kuguru haria nyumba ingi angigwirire nyumba-ini haria mbere niguo ndege yokire acomora kuguru kuu riria ageria kumba haha mutwe wanyita kuguru gwa thutha na ria unyitie mutwe kuguru gwa thutha kwarigia kumunywo ma mbere manje kuyumba yumba uguo niguo iguthire mutwe urona mutwe uri urona haria mbere niguo uriki kuguthwo na ria gwa uguo twathi kumuhonokia augire Kagome ndereba tauma munandi na muthungu uyu umwe ni ageria kuruga mucibi wake mubuto wake ndio gufungurite wahata giti-ini rio hatire giti-ini tugithi kumuhonokia ni akuhinyitwo cuma ya ndege ya murango wa ndege ha mugongo-ini niguo twirire go. Ndege no iguire mugunda-ini murime na kugutha muti na thutha ucio maguta ma ndege no kwambia gutherera undu uria uguo yohirie andu gukwiriria ndege no niguo kuhonokia aria mauma thiini aria mauma ndereba raia wa guku bururi-ini raia ana ari hamwe na athuri eri na atumia eri kuma bururi wa Ruraya. Na tugikinya hau ni twakora security kinyite hau na wananchi makigeria guthaitira mundu mwe uria gutwikaga auma muoyo no kwa bahati mbaya othe atano ni makorwo matete mioyo yao igukuite andu atano na hatire ono mwe wahona kuringana na andu a security twero ndege yo ikumite Masai Mara ikororete Rondua ikuite atari aria marokite gucera guku Kenya. Maabitha a borithi ni mamenyithirio ona ihenya na mahiuka kurigiceria haria mutino ucio hanikire gukuthima mwaki na ngari cia tunyaga kuma kaunti ya Kericho cigikinya na ihenya ari hamwe na atongoria a gicigo giki aria mauma mihango-ini ya guteithiriria. Nilipofanyika hapa nilikuwa wa kwanza kupigiwa na nikafanya mambo ya emergency kwa county, nika alert the government response unit, wakakuja gari ya moto, gari ya kuokoa kama ambulance na magari mingi tulikuja nao na tukakimbia kabisa mpaka hapa scene of accident. Nataka niseme pole kwa wageni ambaye tulipoteza kutoka ng'ambo na pilot kwa ajali ambayo ilitokezea leo asubuhi. Nashukuru MCA wa area hii Kimajani Rono na Tugeniot kwa sababu walihakikisha kwamba wamefanya ambao wanaweza, na tunashukuru county government ya Kericho. Tena tulipata usaidizi kutoka tena jirani yetu ya Nakuru, na tunasema asante kwa sababu ajali haiwezi kingwa, lakini tumesema asante kwa sababu watu wote wameresponse. Komanda wa borithi kaunti-ini ya Kericho James Mogera augire ati athuthuria a ndege ni marikirie kumenyithio niguo moke meke uthuthuria wa kiria gicungiriirie mutino ucio. Gukiri uguo miri ya aya aria makuire ni kuirwo na gutwarwo mochari-ini ya thibitari ya Londiani. Information we have is that aircraft was seen flying low and hit a tree, hence the crash. So far we have not been able to identify the persons who were in the aircraft. We are in the process of identification. Ngiribotera Njata TV, ritwa riakwa ni Wanja wa Wambui.